Ngithembisile Busele. Dan sit fine. Ons is super fine. Maar dan zijn die ook daar, dan gaan we niet tijdens die info O selile ko police station ngona no. Okay, igama lami ngimthobile ngwakaSikhonde, ngi social worker, ngisebenza e-Gender Based Violence Command Center. I-Gender Based Violence Command Center i-center lebekelwe ukuthi isite abantu labahlukumezekile. So hlukumeteka maybe ngibala ukuthi maybe uhlushwa indoda yakho lohlala nayo, maybe hlukubedwa ngekwecansi, maybe bantwana make uyabashiya noma njani ekhaya, abadli kahle, maybe abagcoki kahle, abakhoni ke esikolweni, tinkinga nje lethi njengaleto. So thine lana sisebenza ngefoni, unlike ma social worker latholakala emakhaya, kodwa sebenzisana nawo ma social worker lakhona emakhaya. So ma calls laswatholako lamanye ma calls ukuthi ajakekile ene maybe kusebusuku. So kungenteka ukuthi maybe i-call lengikhumbulako nje le beyijakeke kakhulu ukuthi umuntu udinga uncedo, ukuthi lo sisi uvakashele iboyfriend yakhe usuka ekugcini. So lenza akayadi bayaqabana uyamkhipha and then kusebusuku ngo-12. So siyakhona ke ngesystem lenayo lesinayo ukuthi sithinze amaphoyisa and iyasikhombisa nokuthi lo muntu ukuphi noma yena angakwadi ukuthi ukuphi. So le call lena lo muntu bekangadadi ukuthi ukuphi kokucala kasiwa lenzawo, but bekanayo cellphone la akhona wakhona ukuthi asithinze, makasithinza zakhona thini ukuthi sithinze amaphoyisa. And then maphoyisa wona akhona ukuthi athinzane naye la akhona khona, akhona ukuthi ahambe aye kumlanza la khona bese ambeka njalo ngakusasa ekseni, akhona ukuthi amside ukuthi afike la ahlala khona. So sebenza nje cishe izinto leti njalo. And lokunye ukuthi sometimes uma sihleli singiboma ke emakhaya tsala uke waba nenkinga yokuthi maybe wahlukubedwa, and le nkinga leyo yenta ukuthi la mshadweni kube likhulu kakhulu, mara awadi ukuthi wende njani. Kodwa thine siyakhona ukuthi uma ungasifonela ku-toll free number yethu o-800 428 428 siyakhona ukuthi sikhulumisane nawe sikuncede ngalendlela sikunceda ngayo, sikuside ngokuthi maybe la khona sikutshele ukuthi hamba uye kuphi, then ungathola ukuthi uncedakale. Uma ngabe ukuthi awunayo imali yokuthi ufone, ngoba sinayo inamba yokuthi ungasendela please call me, uyakhona ukuthi udayale *120 *7867#, and then i-social worker yakhona ukuthi ibuye kuwe ikufonele bese yakunceda ngalendlela kufanele ukuthi sikuncede ngayo. So ngiwo nje lo umsebenzi leswendayo. We zijn die opdracht nog gaan die bevestig en dan is hij.